आकाशवाणी इम्फाल लांथोकचरी पाउगी सक्तम सक्तम असिदा कोविड वैक्सीन कापथोकनबा सरकार की अपील INA ना मोइरांगदा फिराल सिंगतखेबगी 63 सुब कुमोन मणिपुरदा खुंदामिनरिबा कांगलुप खुदिंगमकना नुंसी सानना लेमिनसी हाइबा MP सनाजौबा लेसेंबगी अपील अमसुंग इम्फालदा कोकुन बायर्स एंड सेलर्स मीट कम एग्जिबिशन लिसिंग अनि कुनमाथोई हौदोखिबा राज्यसिगी रिम्स जेनिम्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अमदी पब्लिक हेल्थ सेंटर सिंगदा सही 95 की मथक्ता लेबा मियोइसिंग कोविड-19 की वैक्सीन कापगी थबक लेप्तना चथरी लेबाग असिदा कोविड-19 की अनिसुबा वेब लाक्तुना लेना असिना नाबा मिगी मसिंग खंगेन हेनगलगलिबासिगी यंगलगा सरकारना वैक्सीन कापगी थबक खुमांग यांगसिलनबा अकनबा थबक पाइखटली इम्फाल की जेनिम्स हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खुमुक्सम लोकेश्वरना थांगजो नुमिता कोविड-19 दगी गाक्थोकनबा वैक्सीन कापथोकनबा मदी तंगाई फदबा चना कानून सिंग गांगनबा अपील तौरदुना हाई हजिक मालेमगी ओइना अचौबा फर्स्ट वेव ऑफ कोविड हैदना मयामना खंगनगिबा अदुदगी चही चुप्पा अमा लेख्रे अदुबु अखोई इंधरुरे मतमदुदा खर हंथग्रब्राना अदुबु अनौबा सेकेंड वेव अमा लाक्पा होरपदगी हौजी अखोईगी मफम सिदा हौजी अखोई चेक्सिनदबा यादबा पोट खर लेने मरु ओइना अनाबा मयाम असि कोमोर्बिड लेबा हक्सांगी खतंग सोनबा अदुगुम्बा थोइदो हिंदुना सही 94 दगी हिंगलपा सही हुंबु योबो हुंदा योबो मयाम असि लाक्पनिना मखोई सिंग अदो अखोई सोइदना अखोई नाथप याबा अखोई उपाय लेबा कोविड-19 वैक्सीन असे सोइदना लोबियो आई इसामा कोई चाहिए यांकई हेंखरे अदो अखोई अदुम कापचखरे मसिगी साइड इफेक्ट लेते मयाम नि ममांगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लेबाक असिगी गवर्नर मयाम अखोई मरु ओइबा मियोय कयासु मयाम नि ममांग थादना वैक्सीन असी कापखरे मयामसु सोइदना लेंथोक पिरो हेन अनाबा हेंजनदिंगदा ngakthohobagi upai ase masi soidan lominasi vaccine soidana kapiu adubu vaccine kape haidana ekoi nungaina leithokpa yade ekoi leiriba matam asida ekoi covid laina asiga loina na chatpa masibu ngakthokna chatna nabagi upai khara leiriba khudam oina hairabada amaga gi marakta thapna leiba aduna miyam tinlaga amaga marakta chakcha haidana ba usok masok yamna dharma karma gi akanna nattaba mayam asi kitang thadok piu kaitenda pam kuding makta chatna kotna mayam asi loina na tawbibadu tokpiu aigi face mask asi soidana option biu masina naton bau kupsin bigadamani khadang da yalaga mask upibani haiduna tawba padade amasung maduna phatte mahik ngathokadabani khutsa seng hamdokpiba covid related behavior se soidana tawbiu masina tana ekoi malem asida covid ase ngathoknabagi amasung naraktanabagi upai leite habse mayam che na thajaminasi इंडियन नेशनल आर्मी INA ना फिराल सिंगतखेबगी 63 सुब कुमन थौरम बिष्णुपुर जिला की मोइरांगदा सगोलसन निमित्त पांगथोखी थोरमतुदा वा ngangbada मुख्यमंत्री नोंगथोमम बिरेन हाई मरीबाग नुंसिबगी वाखल सेंदबा मियोय अमतना लम अमतदा माई पाकपा ngamloi लेबाग असिबो निंग तमनबो होनबदा सरू याखिबा लुसिंगबा कयागी थौदांगबो हौजिकी मिरोलना खंगफम थोई वही स्टेट की इंखातम 1947 द फंगे अगस्त 14 दा भारत अपन बगिना 15 अगस्त तबदबो मतमदा द ब्रिटिश की मखाद लोइलम चललगा लेबदगुम फमो मधुबु लिबरेट तमनबो होनबदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस न लोकी बई फना ना हिस्ट्री लाइक लोइना तम 1944 भारत के दमते यामना खनबा लीडरशिप खरा लोकलगा थनबे पेटनन करिगिनो खंदे मन हुजिकता खंगा कांदरी यामना इकोदा नो आइडिया फाउ करिगिनो लोसन लमी सेगा हुजिकता ने खंगइस नेशनलिज्म दो वखल लेत्रबा मारिबा मजाति नु शिवगी वखल लेत्रगदि सोशल एक्टिविस्ट वर सुकाना रोय भोन ने सुकाना रोय मंत्री वर सुकाना रोय IAS वर सुकाना रोय आर्मी ऑफिस एनी वर सुकाना रोय मारिबा मजाति नु शिवा मरमदम नु शिवगी वखल चेंद्र मी गबेन गाना रोय अचीवमेंट सुबम फंगो इसादा मसादा मजाति बु मरिबा मरमदम नु शिवगी मधुगी दंग कथोक मगे वखल लेबा अदुनि ngasi पृथ्वी फॉरेस्ट अखोई इजाति नु शिवा इरमदम नु शिवा अखोई लेमिनरी को जाति अखोई अमा खतनी अखोई भारत वासी नातनी अखोई मणिपुरी नातनी नागा ओइगेरा कुकी ओइगेरा मैतै पांगल ओइगेरा अदुगा एनी अखोई इंडियन नातनी अखोई मणिपुरी नातनी अखोई अमन अमबु रेस्पेक्ट तौनरगा अखोई हिंदिना बताय अमन अमगी सनबीदा अखोई खुद हिंदिना दा बताय अमन अमगी
ꯊꯕꯛꯇ ꯌꯦꯠꯅꯗꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯁꯤ Manipur gi ningthau amadi Rajya Sabha gi MP Maharaj Sanajawbo Leisemban hairi tongan tongan ba kalup amadi lining satpa miyoi kiyana khundari ba lamdam asida pumnamakna nungsi sanana amana amagi mateng pangnagadabani Imphal gi ahanba Manipur Rifles ki ground da leiba Sanamahi Temple da irai numita pangthokpa thoram amada wa ngangbada Sanajawbo Leisemban hai ipa ipuna thamlamba saktam nongmagi mangsilapugum uriba si aikhoina iramdam asigi oiba tanglaba lan kayabu mirai rakpadagi oirakpani mahakna hai Malem sida leriba koi miyo basi magi kuruki magi namdam madugi sanadi lining laisol loina leiba ngakani leriba lining laisol mayam si aigi wakal haibatare aigi webadadi amana amadagi heli amana amadagi tai amana amadagi phaba heli amana amadagi phati haibase leite loina mak afaba ngakani adubu ngasi aikoi da wakal khalali haibadi kairo haiba matamda Manipur se kanglup kaya na kundaminaba tongan ba lining mayam ama leiba sanabi mayam ama leiba magi interest mayam ama lamdam sida leiba sida leiminoi be ko se nusinadab suyade amana amabu hanana kan suyade hingminadab suyade amagi awabada amana matin pangdab suyade adum nadi waraga aikoi section aga aikoi gi lai harau bada su lai ron da yawba sekla pai krabada aduga sekla na hanjalakpada sekla gi kombi gi kangau nare haibadu adumana aikoi khudimuk se aikoi si chawkhatle natraga aikoi si culture da yam wangba leibakni adigi aikoi gi lamdam si gi history ma civilization ayama madileraga aikoi singse koi gi itau tawga leiba aikoi gi phire famsi sum daba maduna maram boiga ngasi se aikoi si lamdam sida yarong ide lejaraga aikoi se maru na baitei singse kedoge haiba matamda ngasi di aikoi gi ponglom lamdam aikoi gi ba aikoi gi lamdam sida aikoi se ngasi aikoi gi masak se no gi mangchalapa aikoi gi apun bagi satam sagatpa gamakta aduga aikoi se kari matta tawga yarataba aikoi na wa mangama matamda mado yati na ba natraga aikoi na tawba se hatta communal koiba aduga aikoi gi phire kaitaba dona ngasi sum la se masi kari dagi no haiba matamda aikoi gi haiba pot se mirai dagi masi thokpani haiba se ai masima thamjani thodo na masi haidna lining gi laison gi akhu mi enda aikoi chasi haijaba dinate ai haiba se ai identity amadi lenom thoi Numit mangani gi oiba Kokun Buyers and Sellers Meet Cum Exhibition lising ani kun mathoi Imphal gi sangai pata leiba Project Management Complex ta irai numita hautoki Thoromadu da wangang bada Sericulture Mantri Awangbo Niyumaina hai Haujikti Sericulture gi lamda thawai yawba miyoi kiya thoraktuna masagi sentok lejana ba hona ba ure Rajya sigi mugagi pothok hanadagi sang hena puthokpa ngamna ba punna hona milisi hainasu mantri na appeal tawri tongan ba kokuns puthok pusi kumsina muka helli hai pauta ba kanda ayam mangai ba paul mamang da project yamurum pankhan lamba si success uiki da ba maramdi department na farmer sing bu thazarga khatang oirabusu scheme adugi makhada mulberry gi oiro tasri gi oiro iri gi oiro tongan ba gi koina piba kanda paisadi lawkhiba adubu yamna thawai yauna tawdaba gira success kya oida badu gumba hanagi wari meyamdi sumye makanda koi thine but recently beneficiary meyam se yam thawai yauna yam hotna raga masa gi su hapchenba department gi mateng lawdringeida masa na sum honna zaramba du gumma yam so thingna bakanda akoi su angamba mateng pangge haina khanbani sumaina honna re haraga Manipur gi sil product se ngasi leiribadigi double times triple times se within few years the puthok pangamna daba akoi miyam honnasi Mata ngasida Akashbani Imphal gi ipau kangbone puthokpa chayol gi pau gi saktam loijare ai bamusung puthokpa thoksom Jogendrajit lijakhiba maibam dijamani